Gelin kavul ki geldi. Kızılcar kança komanda oldu? İlk komanda? Aksu'dan geldi mi? Boldu uşu. Yazıldı. Aksu yazmadı. Aksu yazıldı. Aksu geldi mi özü? Var Aksu. Aksu gelmeyecek. Var. Aksu baldarı jürü. Aksu Kızılcar'da olsa gelir. Arap olsa varmaydı. 12 kere. Aksu'yu karşı komanda derbolaşma. Varınca onu. Aksu çok bunlar gel. Kana karakol. Vakit kim? Bismillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kartı. Karakol tarttı. Karakol. Ya kamera tartma var. Karakol altı gel. Sıralı şey karakol. Yetiken jet koştu. Kim var? Hani? Koyatırlar şaşmayın. O jet neydi öyle? Kerben 1. Koştu jeti. Jet koştu. Kim? Şamasa 3. Sallaytırlar. Konular karmap dururlar. Dayım. Kerben'de kim ne oldu? Kerben 1-12. Ne oldu? Yolda gel atkan. Kerben 1 12. Kaça geldi Samatya? 11. Kerben 1 bu lan. 9-cı oldu. Buraya avcılıya Samatya. Kerben 2 10 bu. Aytattın hele. He, Karakamış. Samat. Karakamış 11. 11. 8 gibi 8 ya. Aksu. Karakamış 8. Karakamış 11. Aksu. Derbe. Aksu 4. Kızıltuğum yatada 5 ekim. Teknik. Kaç aldı? Teknik kim tarttı? Teknikte. Aksu da değil. Kaydı. Ya çok görelek çok. Kayız kamanda. Gör koyun. Alayta ne? Teknik. Kim? Şamasay teknik ey. Ya tendik tarttılar mı? Samatya. Amcol. Ya amcol tartıldı. 4. Aksu tartıldı mı? Nerede gel? Anlamda kim tarttı? 9. Toğuzlaşa tek diyeken lan da. Ve Şamansa 3'e gene. Tarttılar. Biz tek Kızılcar diyeken. Eko gitti. Koştu. Şamansa 3 3. Jet oldu jet. Koştu. Jet iken yazıldı. Kızılcar'ın bilmeye oyun kalırken. Şamalsay yazıldı. Avcı Aksu aldı. Aksu he. Hayır gördüm. Hospital'de gördüm. Samatya. Jet öyle. Ya kayız komanda tarttılar. Teknik tartılmaya aldı. Teknik. Tendik tartıldı pay bu. Yok tek yok. Var mı? Toğuz'a gene. Yok teknik aşağı. 9 eken. Teknik kayaktık özü. 20. Şamansa'yı mı? 20. Geliyor tarttı. Ne oldu ona ki? Oo, Katar mı gitti? Ben götürdüm şunda. 2 4 6 8 Kızılcar 10 bilmeye Şamansa'yı. Samatya. Avcı 4'ten kimliğini geldi. Oğlum girmeye kalmadı tek gitme. Ya tartallar telefon mu? Kızılcar 2. Oo, Miguel Gol. Teknik ben girmeye Birinci oyunda ne ikinci oyunda? Tartallar onu çağır. Şu boyda gider. Demet ha. İkinci oyun. 1-3 2-4 bol oynuyor. Aynen tek keçi getirdim. Oroz ovağında keçi yıkesek olmayacak. Tez kanunlardan çıktılar atlardı. Buna şu turnirde kuda kalacak nerede? Ağayın nerede? Biz tuğanlar ol. Uşunu dayardap. Anca günden beri şunu varağız. Üretken koydu. At üstünde oynayıp yürgen. Yer üstünde oynayıp yürgen. Ulakta oynayıp yürgen. Cigitele. Yamanı mesele şu. Daima Kırgız elinin oyunun başında Türkçeler. Oşaktan Kudayım yatkan yerden cay versin, 5'ten orun versin aynen. Yeter etkili. Ne diyeceğiz? Vardı amançılık, yakşı ötük ötüşüne iyi gidiyormuşsun. Yakşına kay, sövünmey, savunmey, horozlaşılıkta yakşı oynayıp etkili aynen. Buna cercelerin, bistin asır oyundan, narkı komşulaş, narkı etlerden gelip oturar. Birbirini silahlarlaydı. Daima iyilik olsun, yaxşılık olsun da açık, turnirde açık dep jaryalaymiz. Rahmat sizge. Yaxşı oynaganlar mamam bolsun. Keyingi so'z keldi. Quloq yerga qo'ymadan. Bugun sizni jarqmak boshlashdi. Kishi qarmoqdan quloq qo'yib
Klassdaş özgürlükte жақсы işleri. Основной жаңа улаққа çıxыды. Улақ көшкенен жанжал жоғыла. Şu жетіп атыды, шап дейді барып. Еш жанжал жоқ өз жаныз тастап қойды. Улақты жақсы шығыды. Мектепте 11 жыл оқып жүрген. Ешқандай мінез жоғыла. Мұна өтіп азыр белгілі отыр. Жатқан жер жайлы болсын. Оператор болсын. Алған өмірмен балдар берді. Uyuşturulan eski yaşlı tinç versin. Bazı kuşmalı gerekler biz. Vasıtaslarından az bazı şeyde. Şunun anlamda hareketler tutsun var. Var. Şunu tutsun var. Oturuş geldi. Ayaklar. Sorun Allah Teala bazı herkesin yeğeni yaratkan cahil olup toprağa Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلناها معاشا وبنينا فوقكم سبحا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونبتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayağına sağlık verirse sonunda şirket günah Allah'larına tanışıp Şükürler rahmet olun, cahil cennetten olun, esem kaptan cehennem olun, sul arvaklarla olun. Allah'a hakkı. Parayı başlayıver gidelim. Oldum Karim. Studiyalar tanıştırıp. Aşıkçılar çıkabız, oyun talasında kalız. İki komandaga teң oyundun erejelerini düşündürüp bugün erejenin alkaganda oyun көрсөтөлү жигиттер. Бардыңыздар куш келипсиздер. Аксы жергеси Нурбеков Жаркынбек Сатыбаевичтин жаркын элесине арналган эскөрүү кубогуна бүгүн командалык oyun райондор аралык мына кошуна райондордон Аксы районунун мыкты оюнчулары командалары бүт баары келишкен. Oyun 2 tayımdan ulanat 15 minutadan. Ortadagı kalыс 2024 жылдын мыкты kalыс намын жеңип алган Жалалабадтан келген Бактыбек Кудайкулов oyundun kızımını жүргүзөт. 2 komanda birinci oyun. Kızıljar bir komandası Jana Şamaldısay komandalары. Birinci bekteş, birinci oyun. Atçanlar çıktılar kırdan. Hanımefendi erejenin alkağı boyunca kazanda aylanıp el aldığına gelip batı alıp başlayız jigitler. Üçe çıkça atçanları. Şile. Hatırcan çık.
oyundu başlangıçlar. Havalar omin. Alakan jayalı. Atçal jengil olsun, güçlü tutsun. Kızıklı oyun göstertkili. Omin Allahu Ekber. İki komandaga teң ilgilik. Mıhtı oyun göstertkili jigitler. Andan ese birinci oyun başlandı. Kızılcar 1, Jana Şamal Desay komandaların ortasında. Oyunculardı Katarmen tanıştırıp oylu. Kızılcar ayının komandasının tezmesi. Birinci nomer Katar sanında Baktıoğlu Kumar 1993 yılkı Mingen Argımagı Koygürüm. İkinci nomer Katar sanında Rayınbekov Şergazı 1996 yılı tuğulgan Mingen Atıboyka. Üçüncü nomer Katar sanında Koçkorbayev Temiralı 1998 yılkı tuğulgan Ulakçıvız Mingen Atıdron. Dördüncü nomer Katar sanı Koçkorbayev Kurmanbek 2000 yılkı jigit Mingen Atı Padarka. Beşinci nomer Katar sanı Artıboğlu Yıldız 1996 yılkı tuğulgan Argımagı Karagaşka. Altıncı nomerdagi ulakçыбыз Kabulbekov Aygeldi 2002 yılkı Mingen Argımagı Kökmançok. Жетінші номердagi oyunçubuz Zamirbek Ulu Baydılda 1998 yılkı oyuncu. Hülügatı Aysarı 8. nomer Katar sanı Baktıoğlu Bekbolsun 2003 yılkı Mingen Atıхан. 9. nomer Katar sanı Kabulbekov Aytemir 2004 yılkı Mingen Atı Koyan. Ketті Şamal Sayı. Şamal Sayı'nın oyuncusu Şamal Sayı'nın birinci çayılı. Formada jolken hazır. Kocaman bir turda aytabız Avaz. Şamal Sayı'nın oyuncusu Avaz ayıp oynatып atқан. Kazanға көздеп at koyup atқан çayıl. Birinci çayılı ilgilikti. Жоқ. Korgonu bölübü. Kızıljar'dın korgonu bölübü. Mıhtı. Özlerin gösterdi. Bir ağa çeyin jıl çıksa taptı dağı. Жоқ. Kayradan moto oynatıp amalını izlep atkan Şamal Desay komandasının oyuncusu Avaz. Komandalardan jadan bilen birinci gol. Birinci ulak salındı. Bugünkü birinci ulağın salgan Şamal Desay komandasının oyuncusu Avaz. 1-0 esebinde komandasını alga sürüp çıktı. Şamal Desay komandası aldığa ozup çıktı. Esep 1-0. Men oturayın da özüm apligem var. Hayradan biz komandalarda olan teoreli tanıştırıldı. 10. nomer Ümetayev Bekbolsun 2001 Mingen Atı Baytoru. 11. nomer Ömürbayev Nurtilek 2002 Mingen Atı Dançak. 12. nomerde oyun göstertken jigitimiz Muhtar Begulu Bayel 2003 yılkı Mingen Argımagı Erketoru. Бұл Kızıljar bir komandasının tizmesi. Kızıljardan kim birinci ulak salsa 1000 so'm Kumardın atынан. Mınake demirçiler geldi, akçasında berip ketti. Kızıljar komandası ulağanlarga 1000 so'm var Kumardın atынан. Kızıljar'dın jetekçisi Alımkuluğlu Kumarbek. Maşık turucusu Alımkuluğlu Kumarbek. Bu Kızıljar komandasının kuramı oldu. Hayradan Kızıljar komandasının oyuncusunda ulak. Kızıljar'dın karamağında Şavulga jetkirбей autқа sürüp ketти okşayt. Ekinci komandamыздың kuramı Şamal Desay kurama komandası. Birinci nomerde Salamatov Kabulbek 1982 yılkı Mingen Argımagı çağılgan. Ekinci nomeri Abdurayimov Adılbek 1994 yılkı tuğulgan ulakçыбыз Mingen Atı Karol. Üçüncü Kenjebekul Ormanbek 98 yılkı Koygürem'de oyun gösterdi. 4. nomer
Şamaldı Saydın oyuncusu Jekeme-Jekeni jengip çıktı Cana. Cana oyunu ulanıp ortadagi qalış ko'zini жүрgizib atgan uchur. Natijada qo'rg'onu bo'ligi outga surib chiqdi Cana o'yin o'rtadagi chiyindan ulanat. 5-nomer Sulaymonoğlu Azimbek 2002-yilgi Polyani chavat. 6-nomer Isabekov Avaz 2003-yilgi Nurg'ashqa menen o'yin ko'rsatadi. 7-nomer Qipchaqboyev Bekzat 2003-yilgi Archa To'rida o'ynab atadi. 8-nomer So'rinqulov Bekjigit 2003-yilgi Himalaya tuarg'imog'i menen o'rtada. Maqsadbek ulu Zayir 9-nomerda 2004-yil Ostroy menen o'yin ko'rsatadi. O'rta Jekeme-Jeke o'rtani jengib chiqqan Qiziljar bir komandasining o'yinchisi. Nomer 9 qator sondagi Aytengir Qabulbekov qo'yon arg'imog'i menen. Shauldu ulantib atgan Qiziljar bir komandasi uloq salib ketsa yetakchisi jana mashhur turuvchisidan 1000 so'm sıylık var. Out. Kızık Betteş Kılçaynaşulan otat çigitler mırt oyun gösterdi atatma. Kökbet menen oyun gösterdi. 11-nomer Nurlanbekov Azimbek 2005 Kergaşqa atı menen. 12-nomer Janatbekov Bekarstan 2006-yilgi Xan atı argımakta. Kamera tarta oturib. Şamaldı Saycana Kızıljar komandalari o'rtasidagi betkash. Kezektagi Jekeme-Jekeni jengib chiqqan Kızıljar bir komandasining o'yinchisi Biroqaga atangashtir jaratib tekesin julib ketgan Şamaldı Saydın o'yinchisi. O'yin Alaman talashdan ulanib o'tadi. Hayradan yerda olgan Kızıljar bir komandasi. Kızıljar bir komandasining qaramog'ida teke Momeron Ümetayev bek bolsun. Baytoru menen. Baytoru menen alıp barıp Esepsanın tengep ketken bek bolsun. Kızıljar bir komandası. Maşık turuvchusu jana jetekçisinin 1000 so'm sıylığına ие bolgan bek bolsun. Esepsanı tengeldi mına. Sen ata bir-birini oyun ko'rsatib atgan 2-1 күчтүү komandanın oyununa көп oltabız. Алдар чапса болду болуп калдыр да. Бүгүн 4-ün, 5-ün, 2-sinde келген. 2-gün geç kalmış. Ortada oyun ko'rsatib atgan iki komanda teң qo'shna ayıldı jigitleri. İki komanda teң Aqsu'nun bürkütleri. Uruş talaş qilbay Tulyanogo Verejemen oyun ko'rsatadi jigitler. Çekege olgan birinchi eli qilib ketgan Şamaldı Say komandasi. Andan julib ketadi. Qo'rg'onov bo'ligi Qiziljar 1. Studiyamiz Jamillik Jamilib ketdi. Jigitlar o'rtadagi chiyindan ulanat o'yin. Kim? Esep sonu 1-1. Birinci time. Birinci time. Esep sonu tengelgen. İki komanda teң. Kurcununda bir de Nupay var. Orta Jekeme-Jeke. Jekeme-Jekeni jengib chiqqan Qiziljar bir komandasining birinchi nomer qator sondagi o'yinchisi. Xumar.
Koygiren argımağı menен karşılaştığın kazanına kulüptün başın koy verip baş aylantkan ılдамдыкта çabulga çıkıp baratat. Bирок коргонуу bölügü Şamal Saydın jigitleri dagы жолдон тосуп өтө жаратады. Salgаны barıp kaldı, jakындап kaldı. Жетип kaldı, bирок karşılaş komandası dagы anın salıp ketүүsүнө жол бергидей эмес. Жалгыздап чыкты жана эсеп санын 2-1 чыгарып кеткен бул Кызылжар bir командасынын оюнчусу Бактыбек Кумарбек Койгүрөң аргымагы менен өзүнүн командасын алга сүрөп чыкты. Жаш бала, onu Lakşapke жаш бала çık, жогоруга жарга çık. Vakıtlı kim kararır? Beş minuta var. Birinci time'ın mütörüne 5 minuta. 5 minuta. 10 minuta öttü birinci time. İkinci. Şamal Dusay komandasının oyuncusunun karamağında teke. Düzlere tayrıdan sayılır gol. Şamal Dusay'dan jigiti. Üç kırık жаңырды жигиттер. Қалып салдыға үч kırık жаңырды. Екінші командаларды ham айтып қой даярданды. Кызылжар 2 менен Акжол кийинки оюнга даярдангыла. Vakit 4 minuta kaldı. Talaş tartışta tartak jigиттер. Kiyinki komandaga dagы mыкты мүмкүнчүлүк жаратасыңар. Аламан талаштан теке башталды жерден. Birinci olup tekik hareket kılgan. Birinci olup kayradan Şamal Dusay'dın oyuncusunun takımında. Mıhtı engiş jigit eken bирок. Oyun talasında oyunulan atat. Korgonu bölümü. Karşılaşları karşılıklı mıhtı görset atat. Kırdan kayıttı. Kayradandı Canaklı Şamal Dusay'dın karamağındaki teke. Şamal Dusay'dın karamağında bir Kızılcar bir komandasının jigiti çapkın edeyle jarmaşıp turup kettik şek. Aldırmadı azamat eken. Aram oyun talasında jerge taşta alıp gel. Vakıttın ötkönü Şamal Dusay'dın ziyanına getirdi. Tezdetu alıp gel oyun talasına çiğinge. Şamal Dusay'dın oyuncusu. Vakit var esepleyin hep ketkeni. Oyun jekeme-jekeden ulan atat. Bugünkü marekeni ıskıratkan jigitlerge ağalarımızga dagы tereң ыраазычылык билdireli. Мынантип Орозонун күнүндө силерге жакшы шаңмаанай тартуулап, жакшы оюн уюштуруп, өзүнүн агасыны эскерип, байгесин сайып, мына атадан келаткан ата оюндарын сиздерге тартуулап аткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жана маарекелерин муделене кир, маарекелерин сыйлап оюн көрсөтөлү. Kızılcar bir komandası bul jekeme-jekeni da жеңип чыкты. Kumar kayradanlı koyguruğun menен kılık attın күчүнө салып baş aylankan ылдамдыкта almaşık var өткөрү көрүүнү жасады бирок Тураттын ылдамдыгы анын салып кетүүсүнө мүмкүндүк бербей калды. Аутка чыгып кетти минут айы.
минута. Qancha qoldi? 3 minuta. Vaqtning arada daha 3 minuta var. Bu vaqt ayori berekeli bo'lib ketdi ikki komandaning o'yinchisidan. Tezleteli, Kızılcar beri. Qiziqli o'yin ko'rsataylik. Ko'rmanlar uchun o'ynaylik. Bugun sizlarning o'yinlari, sizlarning oilalarning ma'rakasi, sizlarning alg'anlarda eskerib o'tayotgan bu o'yin. Qayradan jekeme-jeke, janaqri eki. Jupt o'xshat chamasi. 2-1. 2-1 esasında Kızılcar bir komandası aldı. Qayradan ile Qo'ybirim Teken alıgan qaylıqtı jarattı dağı. Tekeni жерден alıp ketken Kızılcar'dın komandası. Kumar Qo'ybirim argımagı menen özünü mıqtıdan geldi. Hazırkı oyunda жақсы көрсөтүп атат. Akırına çeyin жақсы көрсөtүp komandasına жалгыз дапчылык турлук яраткан Qo'ybirim menen Kumar. Жоқ, Jakırkı көзүрмөндө коргонуу бөлүгү жана Teke 3-1 esasında 1 minuta vaqtlar var. 3-cü golun avtoru dağı Qo'ybirim menen Kumarbek. Kızılcar bir komandası. 30 sekunda kaldı. 20 sekunda. Şatomşuk turup tağıp koydu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop. Время, vakit. Beş sekundaga geçip almış git, biroq mıqtı. Salıp kettin. 3-1 esasında birinci taymda Kızılcar bir komandasının paydasında. Tınığı 5 minuta. Almaşkan eskalayı. Kazanın ardı eskalığa jigitler. Kazan almaştı. İkinci tayma giriyor atasınlar. Bilmeyin de koymaçsız yine. İkinci taymın birinci minutası start verildi cana. Şamallı sayıcına Kızılcar komandaları. Kutsun aşağı ortada. Ayrıldın yok. Bu vaqtda kim birinci algan komandalar oyundun 80%'ını жүрүп кетет жигиттер. Андыктан birinci vaqtda арман hareket кылгыла. Kızılcar yana Şamallı say komandaları. Yengilip Kızılcar bir komandası жerde жаткан Tekege eelик кылды жана Şavulga karşılaştın kazanın gözde gitti. Bırak korgonu bölümü var. Жоқ. Korgonu bölümünden kutulup çıkıp Şavul olanı da. Abi oyun talasdan çekip oyun Erece'nin alkalı menen Судьяны ko'p жақсы oyun ko'rsatamiz. Hozirga cheyin o'ta mıqtı dengelde oyun ko'rsatasizlar. Keyingi komandalar dayındanglar. Bardığını ele aytıp koyucu Katar. Kim menen kim jö? Koyun qanday bolsa. Kızılcar 2. Avcol komandası bundan keyin oyunda. Dayırdanglar. Şamallı Saydın Çavulu. Şamallı Saydın Çavulu olanı da. Avcol'dan Ketki Çavulu. Bırak korganı bölübü. Joldan çıkkan. Işkırık, Studiyanın ışkırığı жаңылды.
Koylu bala. Akjol menен Kızıljar 2 daярдангыла. Кайсы? Kızıl Tuu жана Коштоо. Bundan kийинки oyun Kızıl Tuu менен Коштоонуку экен. Kızıl Tuu жана Коштоо daярдангыла. Şamal Dysay'dın oyuncularını da oylagıda jigitler. Kırgız Köpür Soypur talуулугу менен кызыктуудайт. Анча-мынча ушундай окуялар орун алып турат. Bunu maydanda oyun көрсөтүп аткан жигиттер киши кезине да калды. Кайрадан аттын чеберчилигине салган Şamal Dysay'дын oyuncusu Temir. Akırına жеткире алабы? Чабылды. Же коргонуу бөлүгү. Коргонуу бөлүгү бирок жакындатпар эмес. Командалаштарын күтүп атат Темир. Эшкырык жаңырды. Аут. Kızıl Tuu Коштоо oyunga dayar bolго. Bundan kийинки oyun Kızıl Tuu Коштоо. Kийинки oyun Kızıl Tuu жана Коштоо. Daярдаңыла. Komandalarda bul жактарына жетекчилер өздөрүн чечип, кайсы командалар койларын айтып атат. Кызылжар 1 командасынын oyuncusu кайрадан Бактыбек Улукумар кой бирөө менен жекени жеңип чыкты дана аут. Эшкырык. Golun çeşimi Karaköl aksı eкен. Akjol келе экен. Мына жерде Karaköl менен Аксуу экен мындан кийинки oyun. Бул жакта ушундай чечилип атат. Акжол командасы жолдо келе атат экен. Жетип келип калат экен. Ага чейин oyunду токтотпой Karaköl менен Аксуу даяр болгула. Karaköl Аксуу. Кетти чабыл. Kızıljar 1 komandasının çayılı. 12 Payel Erke Toru menен Tureli varıp salındı. Yosef Kamil 4-1. Hazırkı salındın avtoru Muhtarbek Ulu Payel 2003 yılkı jigitimiz Erke Toru argımagı menен karşılaşının atağındaşına varıp 4-üncü lagını salıp ketti komandanın. 4-1 eseyinde Kızıljar 1 komandası aldı da. Manaydı çöktürüp Şamal Dysay hareket kılavuz kızıkta oyun görsötөбүз. Körmanlar üçün oyun görsötөлü. Karaköl Aksu dayar olgular. Karaköl Aksu. Kayradan. Çok. Hayır kaldı uca. Eşkırık жаңырды.
Жазыла тұрғандар ақына кеге бересіңер. Жазыла тұрғандар бұл жаққа ақынға барасыңар. Балдарға қошу еле жасып қойыңдар. Қайрадан жекеме-жекені жеңіп шыққан Қызылжар бир командасының ойыншысы. Шаул ұлануда. Шаул номері 4. Қошқорбаев Құмарбек. Қарағаш. Подарка арғымағымен. Bir tekeni. Жоқ, жеңіп кеткен. Қорғаны бөлігі Шамал Сайын жігітті көрдің бе? Жалғыз өзі тұрыстық береді Қызылжардың командасына. Көбәтжан жігіт. Бұл жер атайын ұлаққа қалған бізге егілеу. Берді атайын тайғазан өме қылғынан. Жақсы болып тұр, әйін? Тоғыз минутың әрөтті екінші тайымдың қайрадан әлі Қызылжар бир командасының ойыншысы Қошқорбаев Құрманбек подарка арғымағыменен жекеме-жекені жеңіп шығып, ушул текені Шамалды Сайға подарка қылғаны әрекеті көріп атат. Аттың башын қой берді бе? Жылдай қалды да, ат өзі жылдай атты. Шаул командалаштардың, өнөктөштөрдүн жардамы менен, сүрмө топ менен Шамалды Сайдың қазанына көздөй подарка менен бараткан. Қошқорбаев Құрманбек, Шаул палуан, Шамалды Сайдың мықты ойыншысы палуаны, көзгө атар жигити. Картбөрүнү көрөлүшүн жыгылар экен. Бөрү карысада бир гойлук алуу бар дейсиле. Жаштар менен тең тайлашып ат майданда оюн көрсөтүп аткан Шамалды Сайдын намысы үчүн ат чабып аткан Кабыл полвандын такымында теке. Максат жакын, Кабыл полван Казан жакын. Салып кетели. Бүгүнкү оюнда жеңүүчү аталып кетели. Қорғаны бөлігін тоғыт қоятқан Кабыл полван Шамалды Сай өзінің шауылын улантуда жана ақырына жеткиреби. Танканы капталынан эле койгон экен тозотту тосуп. Қызылжар бирдин команданын ойунчулары. Тиштеп атат оны. Кой бирок менен жата калып тартып аткан, коргонуп аткан Бактыбек Құмарбек. Кабыл балван жети жигит тарса дагы эмне ултат деп сезип койбой эле турат го. Оңгайын тапса азыр эле текени бир голдо ургутуп турган алуу бар Кабыл балван. Номер 3 эми голу карышты окшойт. Қошқорбаев Темирван дрон менен Кабыл палвандын айласын кетирип жумуп кетти окшойт. Каршы чабыл, дрон. Каршы чабыл. Темирван дрон менен каршы чабылда. Жок, коргонуу бөлүгү. Мыкты деңгээлде оюн көрсөттү жана өзүнүн командасын бир голдон сактап калды. 12 минут вакыт өттү. Жигиттер аракет кылабыз. Оюн бүтөрүнө 3 минут вакытыңар бар. Кызыктуу оюн көрсөтөлү. Кошун айыл конок команданы да сыйлап коелу. Кызылжар бир командасы. Oyun ortadan Lavat JKM JK. Kavul aka özünüz çıkıp berіңізші JKM JK'ga. Kavul aka.
Şamaldı Saydın atынан özüңüz шығыңызшы Жекеме келip. Не деген торпоқтарды алған емес. Бұл теке bir çımında ile sezilse gerek kabul polvonga. Jekeme-jekede tireşip atkan iki komanda Kızılcar 1, Jana Şamaldı Saydın jigitleri. Şamaldı Saydın namusun korgop çıkkan kabul polvon eken, жоқ. Çıkıp kettiniz o kabul eken. Kayradan Jekeme-jekeni jengen Şamaldı Saydın oyuncusu Temir. Temir biroq чындап Temir eken aldı. Erece buzulgan жоқ. Tajribalı kalыс oyundu жүргүзүп атат. Ышкырык жаңыр элек. Жаңырдыбы? Болдук пенальти. Удаление. Номер 2. Судья Нургайлы жигиттер. Кызылжар 1. Erece менен жүргүзөлү. Temir dagы болот да өзү атына заты жарашкан Темир экен. Темир ийилип калдың го, түзүлө тургун. Şeke, sen tartıp saktap ne gel? Ne gel? Неге келсең Шеке? Алабан талашта теке. Саналуу минуттар калды жигиттер. 2 минутта убакыт бар. Кызылжар 1 командасы кызыктуу оюн көрсөтүп, алдыга озуп чыккан 4-1 эсеби. Кайрадан Şamaldı Saydын oyuncusu. Ketdi çabuk. Önökeşin jardamı menen, kuvvetli, köpkülük menen, köp kiyimçen Şamaldı Saydın oyuncusu. Vakıtты жоғалтпайды. At oynatып atқан Şamaldı Saydın oyuncusu. Kazanға жақын, игілік жаратқаны жақын. Akırına жеткиреби. Şabul, Şamaldı Saydın şabul ulan odat. Vakıt 1 minuta kaldı. 1 minuta vakıt var. Kayradan julup ketken koy güröң menen Bактыбек Ulu Kumar bugünkü oyunda özün mıktı dengeden көрсөтүп atkan. Külük attı mingen, kök formanı kiygen, Kızıljar'dın ıranı. Işkırık жаңырды, toktadız. Işkırık tuğalı jigitler. Muna muzikada açam çabukulu analtap turacınız. 40 sekunda. 5 yok. Karaköy Aksu değerden ağız. Karaköy Aksu 20 sekund vakit argar kaldı. İki komanda. Karaköy Aksu. Karaköy Aksu değer olga. 10 sekunda. 9 8 7 Boşver Şeke. 6 5 4 Kameranın canında durun. 3 1 2. Esep gol salındı 5-1 esebinde. Akırkı ийгиликти жаратып кеткен Бактыбек Ulu Kumar 93-жылкы Минген клубу кой гүрөң менен бүгүн Кызылжардын намысына жарады. Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Кызылжар 1 командасынын курмандары жеңишке кошулган 5-1 эсебинде Şamaldı Say жана Кызылжар 1 командаларынын ортосунда өткөн беттеште Кызылжар 1 командасы жеңүүчү болду. Экинчи команда Karaköy Aksu. Karaköy Aksu değerden ağız. Teken Avker Fahra jigitler. Bugün жақсы manayda mına Kızıljar jergesinde жақсы hareket edip manaylardı buzbaylı. Teken Avker'e jigitleri, Teken Avker beri. Gimindi koy. Mınaki köpörünün gimininden başta bereli. Eki komanda. Karaköy jana Aksu betteşi.
Hürmetli aksakallar, oyuncular rahmatыңыздарды беріңіздер. Omin, atçalı жеңіл болсын. Бойды ыстықтан сыртқары. Мықты ойын көрсеткілі күштіңер жеңсін. Omin Аллах Акбар. Екі командаға тең игілік. Ақсу айда! Ақсу жана Қаракөл. Ойын таласына шыққан екі команда менен мына таныштыра кетели. Биринчили Қаракөл командасының құрамы. Бекбердиев. Текшенбі? Гекен ақшайды. Бекбердиев Гекен 1980 жылқы. Минген Арғымағы Көкжал. Бекназаров Аким 1982 жылқы. Қарагерді ойын көрсетет номер 2 қатар санында. 3 номерда Жумалиев Жусо 1985. 4 номерда Шаменов Қалберді 1970 жылқы көкчө менен ойын көрсеткен. Анда месе биринчи эле улакы болгон талаш кетти. Номер 6-да Қаракөл. Қаракөлдүн карамагына түшкөн теке шабуул уланып атат. Қаракөлдүн 6 номеринде ойын көрсөткөн Абдыразакова Азамат 90 жылкы. Шабуулду Азамат баштады. Қаракөлдүн чабуулу. Коргонууда Аксу. Азаматтығын жасайды окшойт. Бул текени Тайгазанга ташайды окшойт болду. Тайгазандан токтотту Аксунун жигиттери дагы жөн эмес экен. Кош такым жок. Акыркы көз ирмемде Аксунун оюнчусу жетип келди дагы. Аксунун оюнчусу жетип келип Каракөлдүктөрдөн текени жумуп кетип каршы жабуулга аттанды. Ал, ышкырык жаңырды жигиттер. Каракөлдү улатабыз. Молодец жол балдан. 5 номерда Кулуев Уланбек 1982 жылкы эрке тору менен ойнойт. 6 номерда Абдракеев Азамат 1990. 7 номерда Сарбалаев Мырзали 2003. Шакалат менен ойын көрсөтөткөн. 8 номер Артыкбаев Өмүрбек 1997. Минген Аргмагы Турат. Жол балдай! 9 номер Сабырбеков Нурбек 1981 жылкы. Карагер менен ойноп атат. 10 номер Исманов Мажит 1990. Турка менен ойын көрсөтүп атат. 11 номер Кудай уулу Нургазы 1999. Күрөң деген аргымак менен. 12 номер Саумбеков Идрис 2008 жылкы. Шөкер аты менен ойын жүргүзөт. Бул Каракөл командасынын курамы. Жат! Каракөлдүн оюнчулары мына жаштары да бир топко улуу экен, салмагы да бир топко оор экен, тажрыйбасы да бир топко көп экен. Каракөл жана Аксу беттеши, жекеме жеке тиреши. Экинчи жуптук ышкырык жаңырды калыстугалы. Кайрадан Аксу командасынын курамы менен тааныштыралы. Шакиев Залкар 1980 жылкы. Минген Аргымагы Бойка. 2 номер Орозов Дамир 90 жылкы. Күлүгү Көккуш. Бап болмайды. 3 номер Мырзалиев Асхат 92 жылкы. Сарат менен ойын көрсөтөт. Жекеме жеке тиреши. Номер 10 катар санында Исманов Мажит 90 Торка менен. Аксунун оюнчусу бул беттешти. Жекеме жекени жеңип чыкты, бирок чабуулду уланталабы жок. Ышкырык жаңырда алып жигиттер. Ышкырык жаңырда
Kayradan kuramda tanıştırıp koyun 5. номер Усубалиев Баяман 96 жылкы Данча аргымагы менен майданда. Жекеме-жеке Аксу жана Каракөл командаларынын ортосундагы тиреш. Каракөлдөн 6 Азамат, Аксудан 9 Камил уулу жол болду. Калил уулу жол болду. 95-жылкы жигит Аксуунун намысын талашып ортого чыккан Каракөлдөн 6 номер катар санындагы Абдыразаков Азамат 90-жылкы. Жерден текени Каракөл командасы көтөрдү жана азыркы кезектеги чабуулун улантканга камынууда. Командалардын көрөрмандары командаларга рулап алганда колдоп туруп кыйкырып туралы. Жеңүүчү болгон Каракөлдүн оюнчусу жана айламалын издеп аткан Каракөлдүн оюнчусу чабуулга уланды, чийинден чыкты. Бул жерде аламан аралашып тартышса талашса болот. Эреже боюнча чемпеле жарым ачты Аксуунун оюнчусу. Кармаганда такым кошо басылат экен, Азамат жигит экен, мына ол Батырбек экен. Акырына жеткилди, сууруп кетти. Аутка көздөтүп. 9 номер катар саны Аксуу. Калил уулу жол болду 95. Ак куш аргымагы менен. 10 номер Эмилбеков Батырбек 97. Сары тор ат менен оюн көрсөтөт. 11 номер ЕПФ Жалгаз окшойт. Жалгаз экен. 11 номер ЕПФ Жалгазы 95-жылкы Бүркөт аргымагы менен. 12 номер Ахмедов Бектур 2000-жылкы Ках деген аргымак менен оюн көрсөтөт. Мынакей эки команданын тең курамына таанышып чыктык. Эки команда тең мыкты жигиттердин курамы менен түзүлгөн экен. Жакшы оюн көрсөтсүн, эки команда тең. Кызыктуу оюнду күтөбүз. Birinci tayımdan 6. minutları getirdi. Süre motin nima? Bayonda var. Көкжал менен ортого чыккан Каракөл командасынын оюнчусу. Ага атаңдош оюн жүргүзүп аткан Аксуунун оюнчусу. Ташта Байман. Молодец. Номер бере албайсың. Аксуу. Номер 5 экен. Усупбаев Баяман Данчак менен каршылашы. Баямандын аргымагы ортон алды окшойт. Баямандын текен алыс аламан талаш ышкырык жаңырды. Чүргөн эле Аксуунун оюнчусу алып кетти окшойт текени. Чабуул башталды жана уланып атат. Каракөлдүн коргонуу бөлүгү тутуп кууп барып бирок түшүрүп кетишти. Теке жерде Каракөл аламан талашка түшкөн теке. Каракөл жана Аксуу командаларынын ортосунда оюн. Эсеп саны тең элек 0-0 бойдон ачыл элек. Теке жерде
Aksu'nun oyuncusu alıp ketti tekepe. Aksu'nun oyuncusunda Işkırık жаңырды alıp. Ehtiyat bolsa qalayın ey. Ошол экөөнүн беттеши кызык болот окшойт. Башында эле чыдаганда катуу башташты жигиттер. Мыкты деңгээлде ой көрсөтөлү. Аттын чеберчилигин карагылачы. Кашка аттын керемет болуп көнгөнүн. Үстүндөгүсүн оюн түшүнгөндөй эле текеге ыңгайлык жаратып берип атат. Beş minut vakt var. Şöyle davay. Karaköl'ün oyuncusunda Ulak. Jekeni jengip çıkan Karaköl komandasının oyuncusu. Kayradan ile Azamat. Azamat'ın atı da Azamat ekan. Biroq karşılaşıp takım ortaşa basıp aldı, kanday kılat? Sürme top, Çavul, birinci. Жерден кеткен номер 6 катар санындагы Азамат. Өзүнүн шабуылын улантууда. Каракөл жана Аксу командалары. Bundan hiç kim yok ya? Geçmiş gerek kazanacağım. Koç takım menен көрүлгөн аракет акырына жетүү гана эмес, жигиттер. Аракет кылабыз. Жакынбыз ийгиликке, эсеп санын ачып кетүүгө жакынбыз. Кашкат алгандан кийин замин кылыш керек экен. Өзү барбай турат. Аксунун койгону бөлүгү да мыкты экен. Tekeni karmaganda attı başa жылдырбай коюп атат. Талбан балдары бар экен арасында. Üç minut vakit var. Karaköl komandası. Öte jakınбыз. Ulak salıp ketkenге öte jakınбыз. Aksu'nun jigitleri de oңой эмес, бирок алардын коргонуу бөлүгүн жарып өтүп кетүү да оңойго турбайт. Кайрадан Аксу командасы каршы чабууда. Алмашуу өткөрүп берүү бар, бирок керемет учурдан аттардын арасына кептелип калды, бирок кайрадан эле катасын оңдоп түзөп Аксу командасы текеге элик кылып аутқа чыгып кетти окшойт. Аутқа чыгаргандан көрө жерге эле истеп коюлду. Неден алып жатыр. Баяман өтүштөр баяман өткөн модун аттарды жарай кылды. Iki minuta var. Bayın bütününe.
Буларга бир каштап болсо жетет экен. Жанагы здоровый бош. Жана ортого чыккан эмес. Кайта кола, Жеңилдер агым. Көрсөтүүчү нар жака, бир жака өтпөйбүз. Номер 10. Эмилбек Батырбек Сартор менен. Аксу командасы бир жеке жеңип чыккан жана каршылаштын атаандашына Шаулу Мулатхан өзгөр. Аут. Аут. Bayman öldürbaydı. башын тарталбайт. Аксу командасы командалык оюнду жүргүзүп атат. Bak göz getir ki. Булар азыр акыры максатына жетет, көрсөтөт командалык оюнда. Кызыл. Тоз кой. Toz karma. Kaçan ekan da. Hayır. Başçımız hareket bu. Bayaman özün sal örmeysin be. Abi Batır özün sal örçe. Görme voleybol bolgan. 1 minutта вакытыңыз бар, минута. Мүмкүнчүлүк бар. Алып кеткенге, салып кеткенге. Номер 10. Эмилбек Батырбек Сарытөр аты менен ортодо. Каракөл командасы номер 3. Жумалиев Нусу 1985. Каракөл командасынын аракети жок. Ойнап чыкпады, акырына жетпеди. Кайрадан каршылашынын болгон аракети жана максатына жеткенин көрүп турабыз. Чабууланды. Канча калды? 30 секунд тайм. 30 секунд вакыт бар. 7 болот, 30 секундта. 30 секундта. Көзөрмөндөр. Акыркы секундалар. Жеткирели жигиттер аракет кылалы. Бирок коргонуу бөлүгүнүн колуна түштүңөр Каракөлдүн. 10 секундта. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Время судья. Вакыт. Birinci tayım sonuna çıktı. Судья демалауынча чыгыры. Командалар кандай боласыңар? O nereden be? O da o. Düşüp geladi. Жамында тоголонуп кетти. Кийин коюн кызыл ту коштого даярдаңыла. Кийин коюн кызыл ту коштого даярдаңыла. Joyli, başka at yok mu? Ulak yok mu? Kitap koymayacağım. Yengileli. Экинчи таймга старт берилди жана командалардын экинчи таймдагы аракетине көбөлөбүз. Мыкты оюн көргөзгөн жигиттер. Көрөрмандар үчүн дагы жакшы оюн тартыла бересиңер деп ишенебиз. Аксуу жана Каракөл командаларынын оюну. Биринчи текен эңип кеткен Аксуу командасынын оюнчусу жана чабуулду улантып аткан Аксуунун жигиттери аут ышкырык жаңырды. Булардын атына ушакка барып дембер коет алды. Жок, onu атты бияка бурбай, өйдө буруш керек да. Оны өйдө бурганда эки Каракөл нарактан келип калды. Бул оюнду таза өткөрөлү, мыктысы жеңсин, күчтүүсү алсын деп мына оюн талаасына калысты дагы тажрыйбалуу Кыргызстандын 2004-жылы мыкты калыс намын жеңип алган Бактыбек Кудайкуловду чакырып отурат. Кудай буйрса бүгүн күчтүүсү жеңсин, күчтүүсү утсун, мыктылар көрүнсүн, ат күлүмү бөлүнсүн. Yazıcı gerek mi? Кайрадан жекеме-жекени жеңип чыккан Каракөл командасынын оюнчусу. Шермамат Токмок менен каршылашына каршылык кылууда. Каракөлдүн оюнчусу Абдыразаков Азамат кайрадан эле жекеме-жекенин чебер экенин далилдеп
Kayradan tekeni жерден алғаны. Şaul kep turlandı. Жоқ. Kayradan Alaman Talaş'tan teke. Жерде birinci ol hareketini görgön. Ya bunlar жерге жетпейт, biz ballar жөнүнө тасайбыз ки. Bunlar sırtqa çıqarandan keyin bирөөдү алып. Ортодон алып отур. Yok, şu janağı jekemizde neme olgan şolor alat eken da. Onu көрсө, o эки ортодо туруп, эки өтөң туруп, тастаганда. Yok, bir iki bala var eken ala turgan bular. Hayda, жоқ. Şolordu qaraş керек eken da. Karakölde. Out. Jekeme. Çeyinge taştayız jigitler. Oyun ortadan ulanat. Karaköl жана Аксуу беккеши. Эки команда тең күчтүү экен. Эки команда тең бири-бирине татыктуу экен. Аттары да мыкты экен. Алло. Алейкум ассалам. Жалбыртау. Сол кайсы аткан жетелеген деген ал 250 чыгарганбыз. Жалгаз экен. Оштон бери. Ал 5 азы 4 азы. Narkın ayıktın mı? Yol olday! Ya. Oğlum ulağı var. Ulağları tatlı oğlum. Azamat Kayra Azamat ekeni dalildedi. Jekene çevir ekeni gösterdi. Atı da mıktı ekenin oyun talasında çiğinde. Dalilde көрсөтүп аткан учуру бирок каршылашы да оңой эмес экен. Атты кармап жылдырбай турат. Такымга кошо басты. Экөө кайшылашып калды. Эми кайсынысы күчтүү мына? Кызык жери ушул. Жол бар давай! Алып кетти Аксуунун оюнчусу. Бул рет ат үстүндө мыкты экенин Аксуунун оюнчусу көрсөтүп кетти. Каршы чабуул уранууда. Komandalaşlarından jardam күтүп атат. Жол тазала. Аксуунун барышына жардам бер жана туура тайгаданга барган акыркы көздөрмөмдө дагы жеткирди Саудазада. Жалгазы Халилова номер 9-бу. Ак куш аргымагы менен адашпасак. Бул жерге ушундай жол болгон экен. Жол болду. Жолуң болгул жол. Болгур жол болду. Өзүнүн командасын алдыга сүрүп чыккан жол болду. 1-0 эсебинде экинчи таймда Аксуу командасы алдыга өзүп чыкты. Кызыл тур жана Аксуу командаларынын ортосунда өткөн беттеште эсеп ачылды жана жол болгон жол болду, ачып кетти. 1-0 эсеби экинчи тайм. Кайрадан Аксуу командасынын карамагында теке кайра жерге түшүп калды. Karakol komandasının çağrıya tüzeli Calgıntay'da atkoy bırakan bu Karakol'un ölçüsü numara 11 Cak. Out. Oyun talasına çıkışıp ettik.
Devgidey var. Төртөө bu. Oğlum görürsün takımından jül oldu sana. Birazdan maqta otkan nerede? Takımında güçlügen, atada güçlügen otkan. Ne demez? Bile jül oldu. Topu çıkmayın dedi. Abi. Jül oldu mu? Topuga sürüp gideyim dedi. Hadi vermeden oturup. Yatta. Давай, Батыр, давай. Номер 10 Қатар санында Ақсуның намысын қорғауын көрсетіп отқан Эмилбеков Батырбек сары төр аты менен Қаракөлдің намысын қорғауын Жанақылы атына жатты жарашқан азамат. Бақыш сары төр менен мықты. Олақы болған әрекеті күшті. Батыр, давай. Томус бе? Томус ұқшайды азамат нарғымағы. Бұл жерге қата жазылған бе? Қайрадан азамат жекеме-жекені жеңіп шықты жана. Өзінің мықты екенін дағы бір рет көрсетті. Команда баштары азаматтың әрекетін пайдаланып кеткіле. Ал. Altı. Kayradan jekeme-jeke. Батырбек менен Азамат. Батыр өзінің батыр екенін көрсетті ортада. Танк бе? Танк екен. Азаматтың аты танк екен. Мал жерге biraz көрмес жазылып қалған екен. Танк шынылы танктығын қылып отады. Бирок кейде қарсылаштардың аттары танктығына қарабай сүріп тағы кетіп отады. Қайрадан оттоны танк алды, жоқ. Батыр өзінің батыр екенін көрсетіп қорқпай еңгілет арыз текеге. Енке Батыр. 8-ci minuttan ötüp baraytat. Aldı da Aksu komandası. Bir nölesi. Beşkırık çağırdı. Oyuncular almaşalı. İkinci cuttuktu Sudiye çakırı da tortuğa. Балдар ем алғыла емі. Şağılganın номері 7-ci қатар санында Бекболсунов Мирбек. Şağılgan аты менен ортада. Номер 11. Құбайұлы Нұрғазы Гүрем менен. Бұл жерге жазылған ойыншы қотауыз. Aldı номер 7 Бектурsun Мирбек. Жоқ, бұрақ ауытты көздей кетішті оқшайды. Жоқ, шығылы ойын таласында. Ой, бері қақай. Ой, емі шықты, ауыт. Adam bunlayım. Oyun көрсетіп отқан жігіттер рахмат, мықты ойын көрсетіп тұрсыңар. Бұл жақтағы көрермандар сіздерге рахмат айтады. Өте қызықты деңгейдегі беттеш. Тептірме атыңа. Танк шындап тасыққан ады екен. Бирок берке арғыма өз жағы жөн емес екен.
Tankты келгенine қарабай кейде сүріп кетіп жатады. Номер 9 Қалилұлы жол болды деп жазылған екен бұл жақта. Аққұш деген арғымақпенен жазу бойынша қотауыз. Танкпенен қайры Азамат. Екі жігіт бір-біріне келішіп қалған екен. Бір ортаны беріп айтады танк. Нарқыбет қайнап атады. Азамат, рахмат көрмандар. Біздің бетті ақиқыр тұралы. Шеки, давай, ташта. Номер 11 Құдайарұлы Нұрғазы Күреңменен жазусы бойынша. Номер 6 Шермемет 1988 Тоқмақ арғымағынан екен жазусы бойынша. Өте ыңғайлы жерден алып кеткен Ақсуның ойыншысы. Алайда қайрадан әрекетін көргені келеді. Екі жарым минутта уақыт қайрадан Ақсу командасының көзөмөлүнө өттү. Теке шабуыл акырына жетеби. Саналуу минуталар бар жигиттер. Кызылтуу Коштой даярдангыла. Каракөлдүн чабуулу каршы чабуул. Улан Каракөлдүн жигити. Şahil akırkı bölümündür, akırkı harekettir. 2 minutamar var, vakit var. Üçüncü oy Kızıltuğ Koçtoy, Erdan Tuğla. Kızıltuğ Koçtoy, üçüncü oy. Jerde. Buna endi balın ardısına görüp bile jigitler. Ağlaman talaş 1 minuta vakit var. 1 minuta. Üçüncü oy Kızıltuğ Koçtoy, Erdan Turgula. Üçüncü oyunda Kızıltuğ Koçtoy. Kızıltuğ Koçtoy dayır olgula, dayındangıla jigitler. Саналуу секундалар калды жигиттер. Аракет кылгыла, жетишсе болот. Жетишесиңер болот, аракет кылгыла. Ne oldu vakit? 30 sekunda. 30 sekunda var kahramanlarda. On sekunda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Vakit. Aksu Karaköy ortasındaki betleşti. Aksu komandası 1-0 önde aldı, golü çıktı. Aksu'nun görmanları kutuktayız. Ulaklı veri alıp geliyor jigitler. Aksu. Utkan komanda. Ulaklı alıp geliyor. Aksu'nun jigitleri. Teken alıp geliyor. Aksu. Aksu. Aksu teken alıp gel.
Ақсулықтар, Пекен әпкер қоқ қойлам жерге. Жеңушілер, мағынай жақсы сүледі. Аз қаракөлге айтсақ, пашал деп қойшы мүмкін. Шыққылайым ердеріне бүрбіз сүлейлі.